Order for African History and Heritage TV. And there's also most for historian Kojo Ajemai. Maje kunywa bio na senia ye ne da no ebedika ada obo ade ase se wama adepa acheyen ne yasre obo ade nsam nshira e de am African History and Heritage TV ahwefo eni atiefo nyina se brubia ye de ye content etumo a mo hwe na mo subscribe esan share ema adofo nkaye enya bitie sikadwa eho asem ebeto abonten adofo we de minim se yatiefo yetwitwa ho videos bebree ama recently ne yitwaye efa asimisa bia journalist bi okobisa Mr. Ahmed Ibrahim or your local government any chieftaincy minister and also ye de ho assemble tuja nanne niama African History and Heritage TV most of historian Kojo Ajemai magia kunwei ene se media sembi ebremo ka se bona amde bano etrensem no the controversy surrounding the supernaturality of the Golden Stool Rattrays report. I repeat, the controversy surrounding the supernaturality of the Golden Stool Rattrays report. Say Asante esikadwai ebeto abonten se ne aye nyina ndim no na adoma ne kan se esikadwai asoso ho a eho asem ebeye dede ewa befu kasafidie ntenten so ede Ghana for na nyina African History and Heritage TV yes ebe dom suko na nkaibo ayibenya no yede abe patasa antokwa ene santino ye research enya buku bia Robert Sutherland Rattray Captain Robert Sutherland Rattray ono otreye na trensam no ye friend Asante written by Captain Robert Sutherland Rattray owura ya mabonidri o papa no mami na Scottish for be free Scotland wo British Britain encheho o man bi o ye friend Scotland sa man no ka Britain e ka Great Britain e ka hu bi ye no 1881 o India ena owuye 1938 na British colonial government ele de no ba Ghana ha ana Gokos Sabre ye de no betra Kumasi na juma British administration ana British colonial government audition and san say na oye Gokos custom in 1906 and a British administration appointing a Gokos custom officer and is teaching or Kumasi. In 1911 Robert Sutherland Rattray captain Ebeye assistant district commissioner of Ejura. 1920
British government as an appointed head of anthropological department set up in Asante. 1911. The year assistant district commissioner of Ejura. 1920. And a year head of anthropological department set up in Ashanti. Now, anthropological department, no, and it's a Abrofono Britain for no EBBA as we bia Nabehe Asante Amamre na Mania na Bakosim Bay Munfimu. Na Ura Rattray Emma Yedino Tuano Ewa Santimamu. Entina Chese or Transantimamu Echerepa. Na Mfimu Oye na Santimamu no Efa Santia Bakosem. Any amamre ho or the be or Ratray or the big tray woman the woman no be your friend ne title no e da so ye oware e be Asante Good Ways or tray Asante Law and Constitution in 1929 or Asante Proverbs in 1916. Rattray Asante Religion and Art in Ashanti in 1927. And Asante Tribes of the Ashanti Hinterland in 1932. And we di adansi through those here. Robert Sutherland Rattray Odo Asante Abakosem Asante Amanie ni Amamre. Ene santi esompa osum wa Asante Maimunti no owu ye no o Hebroni owu ye no ene okokumase a ye de bia bia ye frene Rattray Park Kumasi Metropolitan Authority ene yi sa bia no si ho etu ni dinse Rattray Park. Ede ye Ura Robert Sutherland Rattray RS Rattray ede ye nkaidum ede mam nani buku a etensam no eye Ashanti no ebi ene kitami enuni atiefo nhwe the title no ye Ashanti Ratray Sabukwe 1923 na yebe kinkai amatifo atie na tifo motia asemno ebetumi apata sikodwa ho nsensem a abeto abefo kasafidie ntentenso a ekamia yese ibetimi ama oman kura na sumdwe abono no yeni mise nyame Allah subhanahu wa ta'ala ebe faso apata santo kwan na Ashanti written by Captain R.S. Rattray sene madikankam the book Negro University Press and the publisher here New York Washington Abontenso Odofo yan sebre yanko kenkai ni ya Owura Rattray okafa Asante skedwa chapter 23 of the book no chapter XXIII Roman numerals 23 or see the Golden Stool or see recent events in Kumasi have once again brought into prominence the Golden Stool. Misconceptions, if not total ignorance in the past concerning this object have been the cause of at least one costly expedition. And I believe there is still much
which requires to be examined and more fully understood in connection with this symbol. The supposed desecration or destruction of which has thrown the Ashanti people into national mourning. During my years' residence in Ashanti, I have, like all officials, avoided any questions, direct or indirect, concerning this subject, not wishing to offend susceptibility of the Ashanti by discussing this somewhat delicate question. And I doubt whether any results would have been obtained had I done so. Near Rattray, or country in Titian said, Sikadwa wasem no ade bi abaye tipaye e ma Britain aban ana odi Ghana so ana goku so ma eno ka ho e ma Britain aban ana owo Ghana e boka tu omantuo so beba Kumase eye Governor Hudson se obeba Kumase na wabeji se Golden Stool oba Kumase oni na Osagyefo se be pepe Golden Stool no aje na Asante te se Britain aban Governor no wa Accra aba se Golden Stool yemfama semfa Golden Stool no emano no amanfo etwa adwadwo ebinum ebo brichi kopene na eye awerehosem pa na ne na odi no wa Asante mu no o yese sikadwa se ne ya eho asem sitie no ono de kura no nka na ompese okamu asem namso no ekoduru ba bi no o yese no Asante sikadwa obepe ho abakosem atie na nibia osanko Britain wanya asembi aka na wanya bibi nso atro edit atoho aja nchireba yankoso o say it was only after the events of the last few years when the West Sikadwa Golden Stool have been in every mouth that I ventured to ask some of my friends among the Ashanti for its true history and anything else in connection with the subject, the knowledge of which would help us to understand those deep feelings which have so clearly stirred these people and have caused so many of us to pause and ponder over the underlying causes of their visible grief. Nina Okane said, now so Ekoba said, British governor, now Oba Kumase said, Obeji Sikadwa kono. Yem, ono de akura kan say, mo first Sikadwa no mra na mentena so. Prempe the first nani no cancer asem ya odeni ko se chess prempe edini nani butu form e pacho nso ankosiaga ti o kase enfos Sikadwa no mra no ntena so e no de ma Asante fo bo brichi e Kumase abonten so ne no so de kan ono Rattray na Kumase ene etesa de Sikadwa yi me bisa Asante fo mpanimfo na ba kire me Sikadwa yi nisu ene ne bai
na obisa mu no na ɔyɛ ne research ɔtwerɛ book yi a yɛfrɛ no Asante na ɛyɛ kratafa a ɛyɛ 280 ɛhɔ ɛna ɔka sikadwa yi asɛm enti wohwɛ kratafa 280 no a ɛde kita me 289 page 289 wahu sɛ akonnwa bi da hɔ sikadwa no ni a Rattray ɛka ho asɛm ne mfonyini a otwaeɛ ɛni ɔdɔfoɔ subscribe na share na ma atiefoɔ ɛnte asɛm yi bi na yɛnkɔɛ Osei Tutu was informed and a great gathering was held in Kumasi in the presence of the king and the queen mother, one Manu. The chief of Kokofu called Jami and the Kokofu queen mother, Ajua Pinaman, and many others. Anochi, in the presence of a huge multitude, with the help of his supernatural powers, is stated to have brought down from the sky in a black cloud and amid rumblings and in air thick with white dust, a wooden stool with 3 supports and partly covered with gold. As a matter of clarity, no sebeya ati for mubet ni Mensan Timbio. Osei Tutu was informed that a great gathering was held in Kumasi in the presence of the king and the queen mother, one Manu, and the chief of Kokofu called Jami, and the Kokofu queen mother, Ajua Pinaman, and many others. Anochi, in the presence of a huge multitude, with the help of his supernatural power, is stated to have brought down from the sky in a black cloud and amid rumblings and in air thick with white dust, a wooden stool with 3 supports and partly covered with gold. Partly covered with gold. This stool did not fall to the earth, but alighted slowly upon Osei Tutu's knees. There were, according to some authorities, 2 brass bells on the stool when it first came from above. According to others, Anochi caused Osei Tutu to have 4 bells made, 2 of gold and 2 of brass, and to hang one on each side of the stool. Let me repeat that side too. This stool did not fall to earth, but alighted slowly upon Osei Tutu's knees. There were, according to some authorities, 2 brass bells on the stool when it came from above. According to others, Anochi caused Osei Tutu to have 4 bells made, 2 of gold and 2 of brass, and to hang one
on each side of the stool. Orofo subscribe na share. Nama atifo nkaye enya kase boy binte. Rattray nasema okan se. Okoye ne research e wa Asante mu no na obisa sikadwa kufi no na se no. Nia Asante mpanimfo e ka kire no se. Ose tutu odika ne penso na egbo dwadata. Ose tu no timbi ne maame ya na oye hema ye friend malu ono so no tibia no bi kokofu hina ye friend jame one kokofu hema a ye friend ajo pinaman ene babaka na obia etibia no bi na ho ena konfanochi oyi nkonya na behu se nsuo amunatum animu so ayete se smoke no wisi white ena akumya bi firi so wiem eba o se firi sky konfo anoche ene man firi wiem eba ye no amesi obia nan so ebesi ose tutu ohene no de nan so na osi skabia na ye kano Osagyefo mamenka habio osi I'm not in the presence of a huge multitude na dom no do so yipa with the help of his supernatural power is stated to have brought down from the sky in a black cloud and amid rumblings and in air thick without white dust a wooden stool, wooden, WOODEN stool with 3 supports and partly covered with gold. Na noche ekomye no akumya eba ye no na eye dua na de aye sesedwa kana no de nananom na sesedwa na be ye sesedwa ne nano a apa no eda so no miensa ena yede sika akọ afofo babi ntina chese according to Rattray sesedwa ena yede sika akọ aduru ambabi or say partly yes neze edua ho ena yede sika akọ afọpon according to Rattray. Na yenkwazo e Ose Anochi told Ose to do. There were, according to some authorities, 2 brass bells on the stool when it first came from above. According to others, Anochi caused Ose to have 4 bells made, 2 of gold and 2 of brass, and to hang one on each side of the stool. Anna Rattray say Asante mpanimfo ka kire say skadwa no ba ye no na adoma mienu ena na ebo skadwa no ho na okomfo anochi e ka kire Ose tutu say odo amfane nsanye adoma nan nka ho Oma brassmates and goldsmiths ba ye good a hoodman any na the being hoodman bemfa benye done miensa adoma krenkren enan sorry mienu bemfa skadwa sika akonye
na mienu nso yemfa brass anase dadibini enye na chese enye nan na bemfa mobo skedwa no nan no yemfa mobo skedwa no fa ne fa minu anu mo amutie me nkaebo ana reporter every Captain Robert Sutherland Rattray midi kankan ho asem obet Asante maimu ne researcher oyeye odi tresa buku 1923 ya buku ibai achare yi pa oko library bia wo university ya biwo na no asema oka first ke bia ho se asantefo mponimfo ene bo na mane sa na no asema waken so ebesi ne obi ankotiam se ne oka ye no oboa na ne oka ye no se ne modicans achirim no all this kedua no free soro ne bae na mom na eye sesega eye dua na ye de aye na ye dis ka ko adram ho nti na chese partly no eye dua na partly no so eye sika ko ne bae no asase no de na adoma mienu na ebo na Rattray o maye nya ne ntiase se asantefo ahemfo eka kire no se o se tu eka kire sorry obri konfo anochi o ka kire o se tu se sikadwa ya abai sane ye adoma 9 mienu foska ko ne ye na mienu nso fada di bini ne ye na fa bobo skadwa no na kire se adoma no be ye nsia e wo skadwa no adoma nsia no mienu na according to Rattrays report asantefo mponimfo katre ne se mienu na efiri wiem ebaaye anye nipa na yeye na enan na ebobo ho no so de eno nipa na de nansa ye den eyeye orofo subscribe na share na ma atifo nkaye enti kase boywi mede nkenkansem no asi na afi yemi baba mu entiminua skadwa ya kanka no se Rattray na no asema watwera to ho o kire se ne researcher oyeye obisa Asante authorities say na be ka kire no dwa na ya ka no eye sesega ene ya di good adra enti osi partly made of gold and partly made of wood osi a wooden stool sana watren ena adoma no nipa de nsa ye nan de bo ho adoma nsia no mienu de osi efrisoro no na ebobo ho dada ena kire ne san ye nan eka ho minia orofo awutie me abakosema ewo honi o enti se sa report we ena Rattray dia badia eni ese bi ka se now do ma hene ka se skebia no ba so so ho we eye news asema e wo book ni o enti enye news enya asema ehu
a esese nka ye kasa ho me no kura be ya bebrese e wo man no because Rattray ya ne research 1923 how many years now 100 years and of dress book e bi wo London bi wo University of Ghana library oko KNUST bookshop a ubenya bi ato oko University of Ghana bishop ubenya bi ato enye secret ade ko nwom bia na enye secret bi na mo asema okaye edi describe skadwan say Asante authorities Asante ahemfo mpanimfo ene ka kire no skadwan no ebaye no say na ete no asa mfia hani Asante mpanimfo bukue asekulati wiase nyina Asante fo mpanimfo nso obi ameka say ne Rattray kan ye no oboa eti sanne obi kokenkan Rattrays book yi na oka se ne dia kura no o doubt anase niti bonase se skebia no emfiri suro ne bae na nipa no de ne nsa yoye efi se Rattray aka ya tiase se adoma nsia no ana ebo ho ebo skebia ho no mienu ena akuvia no free ewie me ba no na ebo ho nsia de ya konfo anoche na share osie tutu se omfa na nsanye unia we news osi mienu nye that bini brass mienu enye gold ene emfanya adoma mienu ndi sanete ye dia mini ya uti me ntokwa aye ko no ho ewai asam no ni o eda bonten enye secret enti so obi te no koka ana obi akenkan book we no koka so sikano bia no kra onyi ni se free wiem de bae na mom no osusu se nipa ne de nsa ye yenti asoso ho a already no ye benya component of skagano nipa de nsa ye because adoma nsia no emu nan akenka semi ameyate asese adoma nsia no emu nan no nipa na de nsa ye okonfo anoche ele shape esudu se oma brassmate for benfa bensanye enti so obi koka se emfiri soro na nipa na de nsa ye ya minua we yekohontokwa we a report from Rattray asema asantfo mpanimfo ekache no 1932 otwe ho abakosem edeto ho emanchirima odofo subscribe na share na nkomoboy edepa eti so bikaso skabia bekaze konfo bi de kom bae menyi ni na so wagina so every woman American kemu ana se owadua so owagina so every ba bi fofora eno ho ne ntokwa kon ne sen ne kasa nyina ne betwa to ne se ana asem tete a esese mu amuji sikadwa no di se efiri soro ne bae no monka se o de onyi ni se efiri soro ne bae a ye de ye gidi konfano tese sikadwa no asamfo nyina yesunsum him nti ye gidi obi kura tim koto gasen brass pan na atabo sumwum o de kosiwa o do gidi nti yesu ye gidi nanka asem no a close ayetitia minia we ye ko hondokwa we eyen dokwa kon Davida
eti odofo sikadwa asem na yaka enuni ena media betu dwai osi eye wooden stool ena di gold afa adoma no so yensia enan nipa ne didn't ye mienu eni free soro na ebobo ho originally enti entokwa ayekono ani hwe ehuhia se ye ko ho eti mo amodiska dwanu di no obi e kan se onyi ni a so ogidio onyi ni no na wa yede wa kan tire so o de oje wade edi na asɛm a wei na yɛ asɛm a ɛwɔ krataa so nti mebisa ho sɛ wei na Rattray atwerɛ dia for ben na adom ahene odi sɛ ɔka sɛ sikadwa no ɔnye ni sɛ nipa ne de ne nsa yɛ sorry efiri soro na nipa ne de ne nsa yɛ because basoso sɛ asɛm wei na da hɔ dia for ben ne odi na ne babi a yebetimo bua na force bi o kan ye wanka ne yi ene se be ka so o nana na do ma hene se ne a osi ye ohempon yi de nka obi ade de manfa nsere no ebi se uhu hiani se bi o ka frache na ne mpaboa to atete kura na o de sere no a na ni bebre se mo kan sa akwa no so dia na chese nka eno mudika eno mo amo kan sa akwa no so no ye beka bia mo na se ne a atenidie ne namu asif se asem na okan ye na adom ahen kan no kura ketekete kura enim no wo hu se Rattray amayati asese ne na adom ahen kan no kura kakra ebata ho enti nada pa amanfo mo twa no ede sei mumra na mmechre ase of course ebetuma kan sa ase dia machre mu se obi aya pade ese nya na oto ho sa no a ebia na ni bebre nambo ne ese ti ase ne se na adom ahene so aye offended if you say be twa na da pa se ba kum do ma kusi ba kum wo for jama dinkra be nyae nti ono so betimi de aye excuse se ne amo bo ma da pa no eyem ya no mem so ne mmeka mana ye mo ya ene ne makan o ti ase o kan sa odibem ena sa ya mpiato no beda ahemfo mienu no ntam no Christian Council, Muslim Association, Peace Council, Obian TC Gum. Set of Frahim from Menu a bisabe the cause. Now was yes, eventum. Nani all come a cum domancusio, Mokum Jama Dinkro, or no Wajai, Nasa Trinecran or the Bebo, the abo. And now at the Taben or the Beba or the abo. Inti say, some Cumulsino and Corso, Naso no say. Na do ma hene se ne awo yam no eyem ya no nso me koka ne be hawa ne mfonso ne se odofo subscribe na share mini a wutie me comment section ho no nyankofo taka historian no o kama brofo o kama do ma hene o kama first no o kama Asante fo hey mini a wutie me history yen kama history yen kama ne yatro no yatro historian sa no kano ena ne eto so mienu history and this is mathematics 1 + 1 is 2 the whole world okoba bia 1 + 1 is 2 history and this history nipa ne ye history no abakosem no nipa suban ne odi create to ho nipa suban so esesa sani a oti wiase no na nne
ubetumi adidede tina ubedi nyono saa na abakosem etie enti upa efri nekro faderi na catalogo asem bi ebesu abrabom bia twere eto every day na after 1 year, just 1 year no ready nsema esi wabrabom for the past 12 months ubehu se dede wom nyono so wom enti sawo de sansem no a waboaboa no 12 months no ana bosme dumienu no etwere wabakosem a ubehu se wabakosem no efa baabi ebekon tia o ena efa baabi so ubedi honde saa na history tie na se wo wadwe ye wo se esese wabakosem no eye niemu edenko a minua you are making a great mistake. You are making a very great mistake. Enti historian kugajimai senia yesi atetem no me ma fa professors degree ensam asua bakosem na bakosem so o masua no esem de ye adwuma eno nam de ye adwuma no enti no yenkama ni amihu abokwaku o de ni sumane nani ni amaken kan hu na ma ye ho research nso ahu na ya trato ho eno na ndi tudwa enti me de tudwa babia eye ode no na wa bonsam babia ho enyono no na watna se yes unexamined life is not worth living. O trust no bisa ho eye den na sa to wirenchem no to nananom na ohune eye oya ato wirenchem no to nananom abeho kire ba nemrim no wa yeden wa twon ho afri sa suba no ho eno and a friend didactic aspect of history yedisua moral lesson yedisua subai ye history sebe ya brabom ebesi yie enti ne onananom ye adefo a onananom ye mrebi atwam a eyi ba bebrese no nkai ne onyeden on repeat the same thing, and that is the essence of history. Enti no enye wadwen say history ye kama obi memen yes propaganda history no obi amomepa Asante man ho sa abre na me ko twitwa video no ne ade e wo hene ba no ni nyansapo no ne ade no Asante ahemfo man ko chia bia da nya wo dem ko ni fie ko chia no omra meka man ko chia bia da e buna ahemfo na do ma hene men ko ni fie da dam chia nensam na do ma hene eye meko bono festival na se enam ko chia nensam benelin shiada obia mam kapre o hinbia mam kapre se kamasem da sabra me ko Asante region ko twitwa video hon o hinbia mam kapre da ni odo wa mam kapre no mra beka obia mompa e wo bono ni Asante na mom dokre de ye nokre da ho amede meka na me de apatanto kwa na oman no emudua yenyina yenya yasumdi orofo me de menka bonasi a high African History and Heritage TV. Subscribe no share na ma atifo nkaye enti kasebo ibi medamase me manu emoniti ade